sedekah. Niku bisa selamat. Daf'il bala sedekah nih. Ning dunya bisa nolak bulai, ning akhirat bisa nolak bulai. Ikaliburin. Sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak ditop para Rabu pernah ada bu innalillahi. Taring-ring mati jadi yuk. Orang yang lupa mati agak kabeh. Inna lillahi salasami'ati khuluqin. Allah nikah andi 300 akhlak. Faman laqiyallaha bi khuluqin minha. Siapa orang setebangki ban Allah, tabis ka Allah, nalikan seta nyambi setong akhlak baik, ma tauhid, kor nyambi ban tauhid dakhalal jannah, masuk ke surga. Wa ahabbuha illallah as-sakha, sepaling tengki na jibani kaliburi Allah as-sakha, lampa. Keng lampa ni penyakit setong, eman. Bahagia enggak? Bahagia bahatannya kata teko teko bahagia teko. Aduh berarti sekuda tanyaan kata teko. Cek teko ke guru apa-apa lepas bagi dan sedekah ini paling utama terutama ya raja nih ganjar nih anta soddaqah wa anta sahihun syahihun ta'mulul gina wa takhsyal faqrah. Ambiana sedekah perpan sehat, ambiana sedekah perpan cerek, ambian penyimpen terosogi simpenan gini kembian ta'mulul gina terosogi wa takhsyal faqrah takok miskin ipan simpan pahbi ambian ke sedekah ke masjid pelengan jadi yuk payah gara-gara pidatun ke musliru mak kasta kok ibaki seneka tapi bimbian langsung ibaki nikah dulu tak kira-kira nomor sam lambung bah apa atanya ke bini nu berempi le ding idem kas separasi keduta mas hah. Ibaki ban pan menyimpan tapi konten raja ongkur aja kuliner ke sampai makan masya Allah sok tak masuk akal guru yuk sering gini ke 2.500 kan itu eri santri jompo sok tak masuk akal ring paring Allah pun pangan puak pidato tak tidak perot gulu jadi masuk lihat sekat sehari tapi Allah mungkin kadung ngabari ya Allah benar gulu sampai makan tak utang tak utang ke anu si ada eri santri tak utang. Padahal ni kebutuhannya paling punten leseker sehari. Lain bejerna tokang, lain bejerna lain asrama pondok untuk santri. Terus kemudian air santri kan aing tak pada benih coba. Ya Madura kan jarang aing. Kadung ki meleh mana bayaran listriknya. Listrik yang kui trafo TV sebulan 15 juta. Iya kan dengan kui trafo TV 15.000 kan. Jadi sampai 15 juta aing ngah tokang ngah uang makannya, uang ustadznya. Dia sampai makan ini jaya sehat kok. Alhamdulillah. Allah ni betul-betul open. Napa boleh beda janji? Inna Allah takaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah itu mengenanggung rezekinya pencari ilmu. Alhamdulillahnya. Yakin mun eman tak keluar je. Jasa kenging kebeli emas jak sekejut tak ada iya yo. Dari dia mafuk dari dia terketeran mun sekat kali sebulan tak ada yang se-M sedangnya ada iya makan emas keng tapi sampai makan ni gue seheran bila santri lah mulian mulai mi bah tada besar mak pahit sambil mulai ben si pesen benar kan jadi gue kata, laku belian ni jompo, bade boleh bisa laku, 2 malam, 3 malam, bade boleh, mak bisa dan gue. Ni kesokan Allah. Jadi sesuatu harta, uang sudah tidak bisa dirasionalkan itu urusan Allah.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Binatang yang melata di atas bumi termasuk manusia. Kak itu Allah yang nanggung rezekinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, terselamat akapi.